Omuleberezi wankore wa katano Bishop Sheldon Mwesigwa okabira abanyadini okuranisa obworo ombikiriza no byabaye bembiremo omukuru gukamya abaronde bishati 17 ombusaba deacon bwa Bugamba akanisa ya St Peter's Bugamba Church of Uganda. Akabra bakoranamo amagaro mwiki Yohani 10:10 n'umwanya omushuma atari twachini okuiba okupita no kutekereza. Ankore Right Reverend Professor Fred Sheldon Mwesigwa na timu y'ijanayo abarisa baryaha n'abakuru bekanisa baryaha basibwa n'abanyabo katusimira hanga ekireke ki19 tumutera umungaro wabo kuba yatusyaho buhoro omwanyugo yabanahweroho abandi bahereza bamukama ababebembiremo Reverend Thompson abaho ogunwe saba deacon omwanyugo umutano abagore bitu batunga ikintu kikuru munonga omagara gabo nyenda kubashaba mwemerere twe nimwe twabanza kwanjura tubanjura umureberezi witu haza muri kirengaro mu mukurikireyo kucheka kubura yashabikiriza okongera kufa ahamagara gabo Zobai nashoni gurre izobe ebikashoza za vision bayo kangusimwe yongi umukampara n'abakiso nambaye ukose ikimanisa gakubona bibasiba obusaba deacon bwa Bugamba omuleberezi wankore erizoba yayonja kuhasera enshi ibaryo nubombekera saba deacon hamwe no kasera motoka ibagurire saba deacon ngwe muhere omukubunzi yaje omurimo gwa mukama twazomburisa wanyakaguruka burukushanga umbusaba deacon bwa kinoni DC ni Rampara abatanu ko mu gukurundana sente zo kombeka ekanisa echombeko cyo bagambaho kintu cyo kwezaho billion M okubura okwayibembiramo Reverend Canon Dennis Kizinduka osaba deacon wanombe yashabikiriza obutaraha omukombekera mukama okubingana kona obana kacheka kambiha obana kipesha akora atakora mu mugwa mukama ojoteranganye mari nanye kinire cyona nabasa kugiranza nabasa kushitekaho ebintu muri embuzi entama ebihinjiro nebindi bingi byaguzibwa Wycliffe no muchara wawe nabaretera miliyoni 10 Ganiseji neganisa mpango eyine garare kandi tutekateka nija kubanisha abantu 12 to expecting ekanisa yitechi twara billion emwe nemutwara billion emwe nemutwara 50 echi tukwamya ngo twayongera kweta abagenzi bayo batari aba tuje kuba successful Awa TV West Nisenyomo Gideon na Susan Chalsima.